loloto megato benami le miaƒe tɔ kple miaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme mexɔe se be ame sia ame gafɔ nyuie le egbe ƒe kekea me. Aƒetɔ ƒe dɔwɔwɔ yi Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nukunudɔwɔwɔ yi na mi mɔnukpɔkpɔ ya be mi gafɔ ɖe agbagɔ ƒe anyigba ya dzi eya mi atsɔ bubu na eya mi atsɔ dodo ɖe dzi na yawo katã yi eya ta yi wòle vevie be miadze si eya nya nu siwo le vevie ɖe eye wòhiã na mi be mianye afi mia aɖo kaka ɖe dzi kple xɔse ɖe nu sia nu si ke mi le wɔwɔm abe Mawu ƒe dukɔ alo kristotɔ ene. Elabena menya nuawo la alanɔ fuflum ɖe yame eye makpɔ viɖe ɖeke le me o ye gbe ma gbe ɖewo hi Aƒetɔ la gblɔ be yemedze si wo te la le gbɔ enu vɔ̃ɖi wɔla. Aƒetɔ medi be nenɔ nenema na wo ta alo nenɔ nenema na mi o ta eya tɔ wòhiã be ala se nuwo gɔme eye ala nya be nenema wòle ye atemu ayɔ Aƒetɔ Yesu ke nye Mawu la eye wòatɔ tɔ nɔ le situation alo nɔnɔme ɖe kpekpe me. Eya ta nɔvi lɔlɔtɔwo míaƒe egbe ƒe mawunya alo nya si ke Aƒetɔ agatsɔ na mi ye di be wò hã nanya nenye be nyateƒe elɔ eye edzi to xɔse me be yeadze si ame si ke nye Yesu la ke menye amegbetɔ la ala ɖe ɖokui fia o eye magakpɔtɔ anɔ enuwo me dze gblogblo nɔ yi ɖe yame o ke ala kpɔ kaka ɖe dzi ke na be ɖeɖekpɔkpɔ vovokpɔkpɔ ame tɔxɛ susu kple ame dzɔdzɔ susu le Kristo Yesu me. Ale be magagblɔ gbe ɖeka gbɔkpɔ be yewɔna nu vɔ alo nye nu vɔ la o elabe dɔ si ke ye eya ɖi vava wɔ na mi la mewɔe afa kple afa o ewɔe le blibo dede me eye nye ŋusẽ ke ye wòna mi eya ta le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzia gbeɖiɖi sia le vava nɔ o be nanye eye nadze si nyuie be Yesu ye nye Kristo si nye Mawu la nye eye nadze si nyuie be Yesu ye nye Kristo si nye Mawu la. Yesu si nye Kristo la ye nye Mawua. Mawu bubu ɖeke megale afi ɖeke o. Eya ta mi xlẽ Mawu ƒe nya le Mose ƒe agbalẽ evelia me tatɔ kuku ene kple wuiatɔ la. Miagblɔ le be Français gblɔgblɔ bena Exode chapitre 3 verset 14 à 15. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Exode chapitre 3 verset 14 à 15. Alléluia. This is my name forever. The name you shall call me from generation to generation.
This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation. English for akpale ma mi hle. Enkosiaye mi ayonam. L'Éternel, le Dieu. Je suis Dieu l'Éternel. Mavo, Maou. Nemia gwele pepema. Éternel, Mavo. Maou, Mavo. Et t'as gobe, je suis Jésus. Je suis. Yenye. Maou brona mosebe. Amesi menye. Eya menye. Eye oglobena. Ale na brona Israel. Vio enye si. Menye. Ye dom do de miagbo. Esi enye nyenko. Tegbe. Enye. Nko siya jijime okata. Wa yo nam. Mose fagbale evelia. Etame tokuku we ne yide we atome. Ne mi achuipu ne mana segome. Nukaye mautibe mi anyale fiyo. Nukaye nyale gbogbo be na nyao. Nyale gbogbo be na jesi be Yesu la. Yenye Kristo kenye mawu. Mawu to de edu kufie Moses. Eye ode efe kogomene. Nko kayo mo le gbo. Yesu, je suis celui qui je suis. Jésus. Yesu yema. C'est kenye Kristo kenye mawu. Egba me gedo gobe Yesu to enye. Vone uma yo be Kristo to la ke menye mawu vio. C'est gobe nyire. Eyata Yesu yenye Kristo kenye mawu. Eyata ye Bible agonami. Le agbale sikemi yonabe. Nuka. Yohane se fa agbale gbantoa. Etama toku ki gbanto bonami beleko. Amesi hone se bena. Yesu yenye Kristo la. Mawu mo jicho. Hallelujah. Amesi hwese bena. Yesu yenye Kristo la. Mawu mo jicho. Eye amesiame si loa amesi jila. Eloa amesi ke ojicho eye amame ha. Novinye. Beka gbeya la senya ya gomo. Enwude kebe mi ase nuo gome kito. Ne wa pede mi anti. Be mi ape ma uvinye nya. Ne wa deblibu. Yesu yenye Kristo si kenye maula. Nene makama dime ma do kpejina o. Nenye be egre Yesaya fagbale. Yesaya fagbale ta masireke. Pupui ama tokwe ama diagola mi beleko. Ebe elabena oji vinami eye ona muchu vimi jirudule abotane eye ocho nkone be nukunu Adam de la Mawu kaleto yenye visio dinami Yesu kenye Kristo wala yenye Mawu kenye kaleto fofo ma voye onye unti fafa fia alesema Mawu kaleto fofo ma vo unti fafa fia alesema amekaima Yesu ke otide yenye Mawu kenye mavo fa mawa yeta English français tobe l'Éternel Dieu. Mavo. Kayo yalo. Yesu Kristo ayenye mavo. Yene nyaba enye tonene mara. No bien. Que enyabe ekwa metakoko gere. Ndekama ga donkena bedeo.
Elle avait les maou se katatoma fait poklote. Yeya majesira ye naba megero chaka gbelo ko me. Yo le ko yo be menye church de la me ya church boko Yesu yise. De nyabe Yesu ke diable gbogbo be ye khosede kapele do ko yo be Kristo to de ekweji sebe Yesu yenye Kristo kenye mawa na kwe senenela ke owo jicho maume yeta go ba mesi kwe se bena Yesu yenye Kristo la mauma o jicho aha ne gbo kwe sebe Yesu yenye Kristo la kene yabe mau mo jicho ya nye mau fevi ya nye mau fevi la wa yo be Kristo to la nye mau fevi la yo be Kristo to eye monu papa lo gomo papa kere la station le ya mame. Elle avait versé alors pour les a pour que blave somme alors ngonglo blave ni a agbale blave yemi kame mi pobe leke ma ofo nyenya Yesu Kristo fo ma onyenya o le gbogbo mi aga iji gere so wuya no vinye ejebe na enye lekla na ya beda mawu enye o takola e tae gama mala ko akono mena mawo na nye akobli sesena dukosia wa avukpio gakoma tem no terenu o wa avukpo gakoma peji o ela bena melikpio be ma khona o eye made o afeto kenye mawu musekata to ye gbulwe avakova feto ye gbulwe esema. Elle a pas me liquide, ben ma khona o, eye ma de o, afeto egbre, ma de o to a me vodi sime, eye ma kho le untase la sime, afeto mavo, ke o yobe, enye, menya mesi menya, en comment la yoni tegbe, je suis, I am who I am. Jesus Christ ye mawu no be ye se gomene ma ne se gomene ma na be mawu nya anyam amata mawu nya tapola vone me se goma yo jiwo abere sike bi ba amesi ho ese bena Yesu ye nya Kristo la mawu mo ojicho mawu ma ne ko be Yesu ye nya Kristo wa yenye maula ke mau mo chichu ne menye mau mo chichu re kala tonye mau via ke ne anya be Kristo yenye Yesu oji ocho mau mala ke enye mau vi e go be mau wa ke yenye Kristo alo Yesu Kristo yenye mau na se ko banana la ke jagba be na wore chi na pon kuru kala jola gbo mala Yesu na irao mi ape khose fe nyate fe nya ha hala fe denesia mia pe khose fe nyate fe nya o dedesia no vinya o mega dogbena mi kem le gbefen kekenyi sia hame le esika feto ga venye kple nu le kebe ye ga kpo agbe sike nye domenyinu na mia megbeto katala le gbefen kekenyi sia hame. Maule nkudo nude ojina mi eye onlebe mi atwede do me kaba elabe maumela vivitire keme galeme o enu kata me kon eye me nye kekeli dede eye to riabe gome se sekple nunya ne sumiasi kude mau fenyang abereke bibla gbebe gaenye mau sosroda fenya hahala ga yenye mau sosroda fe enya hahala nemi renu le Timothée fe agbale gbanto etam tokukui wi adiamala medibe mi le English me eme go ma le French me
mia hele begbe be mia senuo gome la fi manui ne mia temunya nusiketutu mawu le gbogbo na mi hele do ko de fia mi bare iye de ka kwenye mawu me vere kemele o iye de ka kwenye mawu bubu ade keme gale denu e mi ma de susube de chala fide ele jida lo la fide da eye de chava mi agbo e de chagwa la fide o novio mi asehlia le Bible me Bible kenye mi ape apipi alo mi ape enu nya ape gomedede mi ahli ye ma bia sister bele hli nami hallelujah. 1 Timothy 3:16. Beyond all question, the mystery from which true godliness springs is great. He appeared in the flesh, was vindicated by the Spirit, was seen by the angels, was preached among the nations, was believed on in the world, was taken up in glory. Hallelujah. Ye dakwere hleya. Bible le bogonami alo enya sikelo bogonami fi bana. Without question, this is the great mystery of our faith. God was revealed in a human body and vindicated by the Spirit. He was seen by angels and announced to the nations. He was believed in throughout the world and taken to heaven in glory. Oh, hallelujah. The mystery that the book of 1 Timothy chapter 3:16 is telling us is that God himself has appeared in the flesh as a son. That is the mystery that we have to understand. And nous avons qu'émis à ce comme énième abri. Maou de edo que fait l'entilame abe vienne. Et ya tao jido le anigbaji yo yobe Yesu. Vo maou yo nye. Et nyamaka mi a le freshman. El gogola mi bena. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui, Dieu, qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire, c'est Dieu, ce mystère-là, le mystère que nous ne pouvons jamais contredire, le mystère de la piété qui est grand et que nous ne pouvons jamais contredire, est que c'est Dieu lui-même qui s'est révélé ou s'est manifesté en chair comme fils de l'homme, au fils de Dieu. Jean 1:14. Yohane Fagbale eta bankukuwe ne ha plonyade na mi kurenti. Alléluia. Miaba hli miase. Nous c'est que glo Bible ale na mi le fia kwenye bena. Miaba kosefe nyatefe nya. Sikele sikbebe enhlodo mienela. Game subena mi ase gome. Elabe mile nya ya glonga kamero ga poto bale nono makome bebo yo matrole mau gbagbe anu midu la nye eye ajesi bena gan enye mau sosoda pe nya hahala eye
midola jesi kote bena maula yenye mau ke va miagbo kenye Yesu Kristo va dedo que fiabile entilame abreke rekla kwele ebegomene bena eye ejefa bena ga enye mau so sora pe nya harala mau de edo que fiale untilame mau to edo que fiale untilame mereku mau to edo que fiale untilame yo hele se fa agbale etagban kukuwe ne ha gbona mi ne ma mau to edo que fiale untilame hele yo hele fa agbale etagban kukuwe ne Marley na senka. Alléluia. Eye eje fam bena ga enye mau so da fa nya halala. Mau de edo ke fiale ntilame. Ocho afiane le gbogbome. Ede edo ke fia mau dolao. O de gbefe le trosubolao dome. Oko eji sele ya megodo. Oko eyide ji le nti kokeme. Mais qu'à fois de Dieu, il est togato et des peu non fait. Qui est aussi que va de miata va être troyi. Mais ne peut faire si que la dit. Gama et tova. Ma au bleu fait faire si que la dit. Et il y a des miens au peu nouveau que me mis jeta. Des miens au peu voir des miens que me mis l'état. Yo va, ouais, donc il y a bien vienne. Non, mais de la seconde, il y a bien Christo toi. Que Seigneur a comme un acteur Christo mouegbe. Et là-bas, Américain m'a eu à nous Yehowa tokwa gbere o Kristo tokwa be se ngoma nye Kristo to vokafe nu katal gobe Yehowa nye mawu amra gobe ne ne yo ne wa oh nyame gbe la be bibla gbenam be nye ne mayo gane mi afa ko to bi so Yehowa cho bi lu ati jonuma na mre gba Yehowa yo la le trosu boye ale trosu boye Yesu enye mawu eyo yebe mau mavo alors me gwena mo sele egbejoa be yenya amesi yenya enkoma yo la yo nai mavo mau yo ale no bi ya ta segome mau so so rafa nya rarala enye sibena mau to ye de elokifia le utilame abe viene yo va mi agbo Yesu Kristo yenye mau vavala deka. Masi je be na subo ti obeji. Ne na yo ya fa kobe apeto mafo. Alo mau se katato. Me ga yo Yehowa ko. Ese nya. Yo se bagba le ko. Yo se bagba ta gban kuku ina. Eye nya la trozu ntila. Eye ono anyile mia do me enya. Ma o fe nya lo go me nya la ri. Enyala to simtila ebe nyamo no katato enyala to simtila va bien to me eye nyekpo e penti kokwe abetenuvi si oji chom fofo agbo ina ele si gbo oji chom fofo agbo ina ma wude leji fo ato fu Maria lege Maria bajivia le anyibaja ma wanto ediba le gbogbo me eye oyo ebetenuvi be ma opetenuvi eye o de petit kokoe fiami eye amenu veve ple nyatefe UFU alléluia et ta novinya edo la segbeya bible est signé mon pe nyatefe nyao nyatefe nyala bronami le connaître to fa gba le evelia metato pour que we ade ire we nyima bere ke gbesigbe wa to le o fe jime ple o fe mo vo oji eye wa kwa Kristo abe apeto sinye mau enela ekema nu sito monawo tawo le victime la denada enumake nemi kwa Kristo ji sabe mau e onyenela enu ke chomu na mi abe victime mi le enela o ade dida le mi abe emoji ena be apeto la enye yento enye gbogbo la que affiche apeto fe gbogbo le kola a vovova va la fima e amro yo be abrodi ha no na fima que mi amesio kata ko Yesu Kristo abe apeto mawu ene eye mi edo jide eya de do ko ngula
nous nous avec le miape mo o eyata mi le abe awesi de apeto la fe kekele ple nti koke fiena la ene eyezi alesi Christophe Bobola le dowo le miame la etroa mi be mi adi Christo le pe nti koke ma me ha no vigne di Christo le pe nti koke ma me trop de mau va valang mau ya gbopo yi ye di va mi agbo ye ga to de chifo le fial fia le gba le fe si peji po hele ya kola konami e de be akpo na nye be yenya Yesu ke va gbo yenye Kristo ita ya mesia ke troji mo ya be Kristo to o ya be Yehowa to no vigne o yo be Yehowa to po Kristo to yo no la nu ke le jojo le ki ya me gbere ne mi ga le gba o subori o la blemi kaka mi ano nu koro yo ke menye ma fon koyo mi trole bi abajima ne o to le ke ma de do ke fia se tutu ba ye yon konia na le nuka mo se pa gba le velia e ta mo to poku we ne kla we ato apoya ke ogla fimala be koma ko la yo ni la so ma fo ba ide ba fo ma o ne ida o be senya ya o de Yesu bon koma no vi Yesu yo o ira ma o lolo afachi lo apegbe e gba se so siama ma o ne no premier kata que tout forgiveness mission e peut passer là yesu na no pro de pa nuko ndo ma na senya sia gomalo na jujo ko re yo koma manyo ma fo ko yo jujo yo na gba yo la kala bo san subo elo we pro no fo nya ma o dombe ma gbe no ne mo siu na si mo wore jo la o to fa nyai e to ba le be ma jesiu la o to fa nyalo la bo gba be beta ko la bule ne bule ne o se la o se na me le ba siu amele se vo e be ma wore jo la e to fa nyai ya me gbe bo de Yesu Kristo bon koma amen.